kunengcebo eyalahleka la ekhaya eseyikuyile. Haleluya. Ngivusele ikomiti la ekhaya, ngivusele mphathi isihlalo. Ngokuthi khundla kwabo ngiyabavusela nabo nabasibaphethayo. Kanye nawo bazalwane sala udiphatane. Glory to Jesus. Naze nababahle. Amen. Ni bahle bazalwane. Ngathi ngashuthana ngama 1 by 1. Glory to Jesus. Nendinto omkhanyisa nje. Hallelujah. Ake ngithi tata. Uyabona umuntu angazabe muhle. Uma ngabagcumse ebhaseni namuhle. Amen. Glory to Jesus. Bahle bazalwane mfundisi. Bahle kakhulu nje uma ngibela phambili ngize ngiyasaba. Ngathi bebagcumse stop kumbe kuyini. Uma usefish oil bazalwane bathi bahle. Iphetanda kakhulu. Shayele tanda kakhulu. White lo ngiyamthanza kakhulu uNkulunkulu ngesindisiwe ngiyamesaba kakhulu endleleni yami ngibonile uNkulunkulu emanami edipini yonke lengibanato Lord for Jesus siyagijima semabhayibhelini ethu siyolanza lenzaba lesitengayo haleluya thani makhelwane siyamlanza lenzaba lesitengayo siyawulanza lenzaba lesitengayo mtshela uthi makhelwane siyawulanza lenzaba lesitengayo Jele bazalwane uma ngafuni mhlawumbe ngifanekela ukutshela ukuthi siyawulanza lenzaba lesitengayo sifunda emabhayibhelini wethu Genesis chapter number 3 akangivulele lanalo lapha sokuya lo munye ungivulela Matthew chapter number chapter number 26 see verse number 36 nayo tangehlela nalo sicela bazalwane abawutholile ama-verse mangifuzele wona Genesis chapter number 3 ala khona apha ekucaleni bangidabumisa inyoka yayinemcini wedlula tonke ephilwane yesiganga babetendile enkulunkulu simakade yathi kumfati kodwa ngempela uNkulunkulu ushito yini uthi ningadli kodwa ngempela uNkulunkulu ushito yini uthi ningadli noma musinye nje sithelo setihlahla etisemsimini umfati waphendula inyoka wathi singadidla tithelo tetihlahla letisemsimini ngaphandle kwesithelo sesihlahla esisekhathi nensini uNkulunkulu uthite ningasidli isithelo sesihlahla esisekhathi nensini ningasithinzi nekusithinza kuze ningafi inyoka yathi kumfati ningeke nife kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlazana nidla emehlo enu ayawuvuleka bese nifanana naNkulunkulu nikwazi lokuhle nalokubi ngakho-ke wathi kumfati kube kubone ukuthi lesihlahla sesifanele kudliwa nekuthi sesibukeka sisihle nekuthi lesihlahla sesifanele kumhlakaniphisa umuntu wakha lesihlahla wadla wanika nendoda yakhe nayo yadla. Amen. Matthew chapter number 26 verse 36.
uyawuthandaza lapha. Wathatha phephu nemadvodzana lamabili eZabhedi. Waqala kufikelwa ngumunyu nelusizi. Verse 38. Wathi kuye umphefumulo wami ulusizi. Kuze kube sekufeni. Salani la. Nilinze kanye nami. Yena waqhubeka libangana wawa phansi ngebuso. Athandaza athi, Babe, nakungendeka yendlulise kimi lenzeke yelusizi. Kepha hayi ngekufisa kwami kodwa buye ngensandvo yakho. 40. Wabuyela kubafundzi bakhe wabakhanza balele wathi kuPetro, beningeke yini nilinze kanye nami li-hour libe linye nje? Linzani nithandaze kuze ningeke kungena ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Waphindze wahamba futhi kwesibili wathandaza athi, Babe, nangabe lenzebe ingeke yendlule kimi, ngingakayinathi, akwenteke insandvo yakho. Waphendula futhi wabuya wabakhanza balele ngoba emehlo abo abesindva buthongo. 44. Waphindze wabashiya futhi wahamba wayewuthandaza kwesithathu asho wona lawo mazwi. Verse 45. Jesu wafika kubafundzi bakhe wathi, nisalele namanje niyaphumula. Bukani ke sikhathi sesisonzele. Indvodzana yemuntu seyiniketwe etandleni tetoni. Verse 46. Siyabonga Baba livu lakho liyaphila moya ongcwele. Nakulesikhathi satawuhunyusha moya webulunga phinza moya wemandla ube soluhumushela kithi moya ongcwele ekujuleni kwetinhlitiyo tethu netingqondo tethu egameni elinamandla likaJesu kube ngilo lesizindla ngalo. Sisaqala Baba eqala nathi sihambisane Baba nalokho lokufiswa nguwe Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiqala uGenesis ngoba bazalwane ngifuna sivisisise kahle ukuthi le bazalwane size namhlanje sitholakale sikulapho lenaqobo. Glory to Jesus. Lithe ngalenye lemalanga uNkulunkulu udala umuntu, udala Adam, udala Eva, ubabeke esimini. Lithi after sekaqedile ubadala ubanika yonke imiyalo. Glory to Jesus. Sekabanikile yonke imiyalo kwenteka imistake ensimini. Lithi kwangena umkhohlisi. Glory to Jesus. Ngoba ngaso sonke isikhathi bazalwane uma wabona impilo yemuntu ingasafani nekuqaleni kusho khona ukuthi sekukhona lokungenile ngaphakathi. Glory to Jesus. Ngoba impilo yemuntu bazalwane ayimanamani iguquka makuthi songeniwe. Hallelujah. Lithi makangenile Satan ensimini yaseHeden. Lithi makafika wekhohlisa Eva. Makaqeda ukhohlisa Eva. Lithi Eva wathatha isithelo. Ngiyagijima kakhulu bazalwane. Uma ethatha isithelo lithi wasithatha wadla. After sekaqedile ukusidla lithi lami iBhayibheli wasuka waya kwemiyeni wakhe. Wathi mina sendlile akwenzekanga lutho. Amen. Glory to Jesus. Lithi naye umyeni wakhe wasithatha naye isithelo. Uma esithatha isithelo lithi wasithatha naye wadla. After sekadlile bazalwane lithi kwavuleka amehlo akho. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ebayala uthi uma niyakudla lesithelo niyakufa nokufa. Lithi basidla isithelo ngethatha. Okusho ukuthi umuntu bazalwane uma edalwa eBhayibhelini udalwa kulethi gaba letinzathu. Udalwa emhlabathini, udalwa
abafanga enyameni bathake bheka lithi bafa ezweni likamoya ngoba bazalwa umuntu akudalwa kathathu usenyameni unemphefumulo uphinde futhi uphile ezweni likamoya lithi bafa kuphi ezweni likamoya. Glory to Jesus. Akasibhekeni ke indaba yesiphambano uma bazalwa nendaba yesiphambano ikala lithumile uprofeti Isaya uyaprofeta uthi yabonakala ibhadala yomuntu yona yodwa yayishatshiwe isimo sayo sasingabhekeki lithi uma egaza lithi yena wakhetha ukuthula phambi kwabakhuntelevu eyathula phambi kwabakhuntubana ukhuluma lento umprofeti Isaya ayisakenzekanga enyameni but iseyenzekile emoyeni. uJesu akasukanga emazulwini amazulu asahleli phansi asahleli ukuthi ngubani ozoya emhlabeni but emhlabeni uprofeti Isaya somile utanibhekeni isimo sakhe asibhekelanga. My God, ngithe baqala umuntu uzalwe egabeni ezintathu bayadla abafa enyameni bathi mabadla bafa emoyeni. Akwizwe kahle nangu uprofeti Isaya ukhuluma into engayenzekanga enyameni but eyenzeka emoyeni. My God and my Father, while uprofeti Isaya profeta lento eyenzeka emoyeni ngamanye amagama uprofeti Isaya wayetshela ibandla ukuthi lento ifile emoyeni sekutholakala indodana eyizovusa ngabalalela mntwana sekhaya uma uNkulunkulu esemhlabeni akazange afike emhlabeni but waqala nekuya ezweni likamoya wayophilisa umuntu owayekade afile esimini yasedeni. Akambheke before ayavusa umuntu emhlabeni lethi umvusa ezweni likamoya wayebazalwa lelisho lethu uma ahlala amabemene uma bazalwane phela uma umuntu enzekelwa yinto makethabethe lento eyenzekayo ayiqali ngokwenzeka enyameni but iqala ngokwenzeka emoyeni. Okusho ukuthi uma into mfundisi yababanjwa emoyeni iyawufinyelela nasenyameni. Glory to Jesus. Uma sekeza emhlabeni wayede bazalwane azoveza lento eyenzeka emoyeni but waretha umuntu wayekade sekaphilisiwe waretha umuntu wayekade sekalandiwe uma esemhlabeni wayesazophilisa inyama ngoba umoya wayekade avusile. Uma se afika emhlabeni awulizwe izwi ukuthi lithini lithi nemizimbo yakhe abagulayo baphilisiwe. Uthinta uNkulunkulu uthi sekuqedile ngomoya ofile sekudila ngenyama ephilayo. Lesifo esikhona enyameni ngale mifisho emhlatshwe yona sekalile yaphilisa. My God and my Father, siphakathi kwalela moto angimdayisi uNkulunkulu wami ulakahlo lwezalonga ulakahlo kuphilisa ulakahlo kuthethelula ulakahlo kukhulula.
kade sekwento yonke imizamo. Wenziwa umzamo wokuqala wenziwa u-Adam na-Eva. Lethu bathi bona ukuthi sebandlulu bakha amadembe bayadifihla bayadimbathisa. Ngoba uma waqala wavela amaphutha omuntu okholwayo, kusho ukuthi umuntu okholwayo sowusukile kuNkulunkulu. Ngoba bazalwane, uma sikuNkulunkulu hayi ukuthi asone, bathi kuNkulunkulu osimbathisayo. Lethu uma sebasukile phela baqala bathi bona usibengula lethu basaba imizamo yokuqala bathatha amadembe baziponya bathola ukuthi haya kwenzeki lutho lento ayisebenza. Lethu uNkulunkulu uyazawuvusa uNowa. Uma evusa uNowa basaba lethu uyazi uNowa wakho mkhuphi. Uma akumkhuphi uNowa lethu uyazi uNkulunkulu uphuthusa umhlaba. My God and my Father, uNkulunkulu bazalwane makaphuphisa umhlaba wayenzela ukuthi umuntu abuyelane naye, but still kwangenzeki lutho. Uma kungenzeki lutho phela lithi kwenzeka imizamo yesibili. Uza uMoses uyangena eGibhithe, makafika eGibhithe ufuna uphuma nabo ungena ehlane. My God and my Father, uma uMoses bazalwane wayekade anamandla, uJesu ngoba kafikanga emhlabeni. Lithi abeka amazulu emhlabeni sekwenzeke bonke. Wabona uNkulunkulu ukuthi hayi akekho umuntu ongathatha umuntu awubuyisele kuNkulunkulu. Why bazalwane akekho umuntu ongabuyisela umuntu kuNkulunkulu? Ngoba bazalwane umuntu ukuze ukuthi abuyele kuNkulunkulu kudingeka uNkulunkulu. Ngoba umuntu bazalwane akadalwanga ngomfanekiso womuntu kepha udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngoba bazalwane uMoses akanawo amandla okuthatha umuntu abuyisele kuNkulunkulu. Ene futhi noNowa akanawo amandla okuthatha umuntu abuyisele kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwase kwahlala amazulu phasi ahlela. Uma ehlela wathi uNkulunkulu akakubuyele kumuntu emhlabeni ozothatha umuntu amlethe kini. Akabheka ukuthi amazulu enza uma efika esiphambanweni lithi iphambano dayimile lithi inzalo. Akuze abantu abangithusi toshumayela nabo la. Uma bekhona bagijime bese phambili uyabo nje bazoma la. Bakhona gijimani badoda gijimani amadoda la gijimani kuwena. Akumele yethu lithi bazalwane bheka amazulu enza uma uJesu sekafika emhlabeni. Imishini yaJesu yokuthi enze emhlabeni wayeze azothatha umuntu ambuyisele back la asuka khona. My God, lithi uyeza uJesu bazalwane ushadiwe ukafunaniwe wazebo akubheka esiphambanweni. Lithi uhamba amadoda amabili uza Jesu bazalwane uza ushadiwe uthole isiphambanweni. Elithi iBhayibheli lami uThoma mshaya uJesu bathi isiphambano sakhe asisukanga emzimbeni, okusho ukuthi uNkulunkulu wethu akasindwanga kithi. Lithi uyaqhamuka bamshayi, lithi bamlandela ngemuva uyahamba uyamnqamula ezweni. Lithi unemivimbo uthi ubiwa wenziwa yonkithi. Lithi waphoswa ngisho nehlazo. Lithi kwenziwa bonke abantu beze babiza bathi
kule kwefulela kwakhe. Lithi sasimile silelesi. La kunesilelesi la sasimile. Wakade bhekwa umshakale. Wakade bhekwa umsana. Wakade bhekwa umnemane. Wakade bhekwa umtsholo. Okusho ukuthi abantu bamane bakwayane nje. But isiphambano sasikade sisodwa. Siphila nje sesiyabandlululana. Kanti anazi ukuthi isiphambano somuntu sasirepresenta umuntu munye. Lesiphambano lesi sasikade sirepresenta umuntu wethu. Phakathi kwesiphambano kwakade kume Jesu. Uma kume Jesu ngasekele basalwa. Lesiphambano esingapha sasikade sirepresenta uNkulunkulu. Lizweni iBhayibheli ukuthi lithi emva kokuba umuntu one uNkulunkulu wahlala isikhathi engekhulumi nomuntu. Okusho ukuthi wevule kumkhathi. Umuntu wayengakwazi ukuya kuNkulunkulu. Aningizwa mina. Eze umbhali umbhali makathi uthi akekho oya kuBaba ngaphandle kwami. Ubaba bazalwane bafundisa iBhayibheli. Okhulekayo egameni lami. Ngabagama umuntu wayengakwazi ukuya kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Ngoba bazalwane uJesu uma efika emhlabeni wayefike atokhala negap lekho. Legap leyahlula kuvalwa nguNowa. Legap leyahlula kuvalwa nguMoses. But lithi Jesu wafika wadoma emkhathini wathatha umuntu wamisa uNkulunkulu ngobalweni bami, my God. Akavela ukuthi kwenzeka. Lithi emandunyo le. Umuntu makafuna ukuya kuNkulunkulu beke lithi bekenzekani. Lithi wayekade athwala isilwane. Aye kumpristi. Makafika kumpristi. Lithi umpristi bazalwane wayekade aboshwa ngenketane. Uma eyenza umhlatshelo wokwesela wena izono zakhe. Okusho ukuthi uma namhlanje wawuphilile wakade ukuthi ufuna ukuthi uyokhulumisana nomfundisi. Umfundisi akubuka ayenza wena ey'ngwele ngwele ayokhosela wena izono zakhe. My God! Hallelujah! Amen! Lithi uma umpristi bazalwane ayoyenza umhlatshelo ethi bengafuna nketane. Le nketane lenzelani naye umpristi bazalwane wayekade angasindwele. Umngako bazalwane uma ayenza umhlatshelo uma eyiboshwa ngenketane. Lithi iBhayibheli kwakwenzela ukuthi bavakatshele ukuthi usaphila nje. Ngoba akusibo bonke bazalwane abantu abangaya phambi kwaNkulunkulu bangekho ngwele. Ngakho bazalwane kuyingoda ukuhamba uthandazelo ngomangibaba. Ngoba uzothandazelwa nakubantu cabanga ukuthi abantu bakuthandaze kanti bafaka umoya wobungwane. Ungakuthandazela ukuthi wayi waqala ukwenza izinto kanje kanti umfundisi wakhulu wafaka umoya wakhe. Ngizovala negap yokuthi abantu bathemba abaprofethi. Ngizovala negap yokuthi abantu bathemba abafundisi. Lithi mafika Jesu esemkhathini wayefika Jesu avala isikhundla sompristi sokuthi ungasayi uyothatha inkinga zakho usemfundisi. Uyabona inkinga zami kuwe mina ngiyawusanda ngiye kuBaba. Umuntu akakwazi ukubuyela kuNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu. Umuntu akakwazi
red wine se awufezile. Ukubona lithi iBhayibheli lithi ngemivimbo yakhe saphiliswa ngeke. Imivimbo washatshwa ngaphansi. My friend, lithi ngendadi yakhe sayenda njani sasindiswa ngeke. Indadi yakhe yadidela ngaphansi. Okusho ukuthi uya esiphambanweni umsebenzi zokuqedela. Lithi ufika khona uyabetheka. Uyazi umbani Matewa ngasuku ekhanda. Athi lo mthandayo mina. Makazidele yena. Abasathabathi isiphambano. Angilandele ngemuva. Uthi ntatho Matewa ngabasibuzwa thi. uMatewa wayethi uJesu makaya esiphambanweni. Wayobulala lenyama. Wayesiphambanweni ngoba bekumele kuyofa lenyama. Sinenkinga kathi nabazalwane abangayi esiphambanweni. Ngoba bafuna ukuhlabelela mara bayangi esiphambanweni. Bafuna ukushumayela mara bayangi. Yungaba bathi bazalwane babe basemapulpiti banepride. Ngoba bazalwane isiphambano sasiya ngokubulala inyama. Sasibulala inyama. Sasibulala ipride. Sasibulala isemo. Sasibulala izondo. Sasibulala ukumefana. Lalela mntwana sekhaya. Umane esiphambanweni. Kwakade kufana okumile. Imishini yaJesu wayeyinqedile kuqala. Bathi kwakumele aye esiphambanweni. Ngoba makafika esiphambanweni, lithi iBhayibheli lami, uma imbewu iwele emhlabathini, mayifika emhlabathini, ifika ife, mayiqeda ukufa, ibe sithela iy'thelo. Akekho umuntu ongathela iy'thelo angafanga. Abesithwaleni isiphambano naye. Saphethe umnqamlezo. My God and my Father. Abesithwaleni umnqamlezo. Saphethe khona. Umasifika khona. Kuyofika ukufika. Umasifika khona. Kuyofika exalted pride. Samba nabazalwane abakhonza impahla nje. Abayanga esiphambanweni lapha. My God and my Father. Ngoba esiphambanweni ngiyo kuphela abazalwane indawo lapho kwalungiswa khona umuntu. Akawubheke lithi kwakubithekile igazi ley'nkosi. Alisebenzanga lutho. Bayenzela konke bazalwane. Lithi akwenzekanga lutho. Bathi lithi mhlazane efika emhlabeni wonke. My God and my Father. Lithi sekwenzekile konke. Umuntu wabuyela kuNkulunkulu. Umuntu wabuyela kuNkulunkulu. Ngize ngizosho kunoJesu. kuNkulunkulu othola isiphambano namhlanje. KunoJesu othola ihlazo lomuntu. Ngiyabuza omunye athana izono zami sesiningi kakhulu. Ngizomunye athi mina ngabulala umuntu. Ngizomunye phakathi athi mina ngidiliza amakhaya abantu. Ngize ngizomemezela kunoJesu othola isiphambano. Oh my God and my Father. Akatholanga isiphambano sabalungileyo. Uthola isiphambano sabantu abanezono. Ngoba abalungileyo bazalwana badinga uJesu. Kepha abanezono badinga uJesu. Lalela mntwana sekhaya kunoJesu namhlanje. Othole isiphambano. Uze uzohlala izono. Uze azolanda umuntu. KuNkulunkulu ozolanda umuntu emhlabeni. Abantu abazobona ukuthi sebasukile.
sibalekele khona ulapha eqaleni kule conversation le yabakhona emkhathisini waSathane nemsidi wa-Adam. Lokubonakala kule conversation ngoba mawuthubeka ukukhulumisana nalomuntu insini, mawuthubeka ukhuluma naSathane, lento ifana nensizwa lebona intombi yoshela. Ithi intombi noma lo muntu ingamthandi imbona ukuthi phela lo mubi kabi futhi akasiyo netype yayo, kodwa the more iqhubeka ikhuluma naye kulapho uqala kwakheke khona into lebeyivele ingekho. The more umnika ithuba umlalela is the more utawuqala kuthola into lehle ngaye. Lento yalahleka naphendulo nengathi ukhulumisana umsidi wa-Adam kanye nemsikume nenyoka. Leni ngisho njalo lithi iBhayibheli Sathane ukhuluma into lo wesifazane uthi Jehova ase asho lokho ukuthi nina ningase nihle niyofana naye. Kahle kahle le nyoka idakumtshela ngento nekangiyo inzaba nje lo wesifazane lento abeyikhohlile. Ithi inyoka ningadla mtyaba njengaye, kanti kuchapter 1 uthe vele ngenza umuntu ngomfanekiso wami, umuntu abevele afana naye. Ngoba ngaso sonke isikhathi Sathane makawudukisa umuntu ufika amtshele ngento lekayiyo inzaba uyiletha lento wangathi khapha naye. Praise the Lord. Hallelujah. Uyabona nje wena mawufuna kulungele qala nje uqhuba uSathane bakhona empilweni yakho obe ku one side. Praise the Lord. Bonke labantu abadukisako uyabona labantu bangafuni ukubona uya phambili bathathe nje ubabeke ube nesifundisi labo lapha bese uphuma kuwo mthini. Uyabona umfundisi mkwena mawufuna kukhona uNkulunkulu lokukhululekile. Uyabona ngithi bayala lethu ngathi wema nokuba umngani wemahlubuka. Uyabona emahlubuka laphaya asewugweme kuba sihlobo sabo ngoba yonke into lokukhuluma nabo badabe banika wena sizakho esikhophe wena kumele sikhophe bona kanjalo nawe sidakhopha njengabo. Mawufuna kukhona lokukhululekile ungazumuve athi nami bengikhona lapha ungabuzi ngokutakutshela ukuthi lapha bayanyanyana lapha balemona lapha bathathane kanti thina sithathile. Uze uqala kuyibona lento njengefilm awukhapha vele sebayakuzona ngangitsheliwe. Praise the Lord. Siyambonga uNkulunkulu wamfundisi lasifiso white. Siyambonga uNkulunkulu wakho ngoba siyambona sibonile nala akuthethe khona
Praise be to Jesus. So no uNkulunkulu wakhe, uNkulunkulu wamnandi. Hallelujah. The uNkulunkulu lo obonwa yimi, so ubonakele nakuwe. Praise the Lord. Sometimes ungasayeke nakuwe sathulana. Sewutambonana. Sewufika nakuwe. Sewutakusa. Ufuna lo walenga lapha lelithi wafunyanwa engenasono kodwa wendiwa sono. Praise the Lord. Kunalokuhle Jehova lekasibekele kona. Indzaba kuthola ngilabana abatholele imfihlo. Praise the Lord. Laba labatholele imfihlo. Ayisho lemilanga ngathi kukhona uNkulunkulu. Kahle kahle sesikula wedemocracy. Asimkhoni by choice. Simkhona ngoba afanele. Hallelujah. That is why basendulo nanoma ngabe bebangakhethi kumkhonda abevele abe uNkulunkulu kunjalo. Kungabo labanye bafanga ngempha ngoba abeveta amandla akhe lamakhulu. Praise be to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu. Mfundisi kusilamzisa kafushana kuthi kahle kahle kumani isihlangene sigubha umkhosi wePhasika. Phasika kula sathemwa khona. Ngamuthi niyathi bazalwane nga-Adam wokuqala bonke abantu batholakala sebawela esonweni. Praise be to Jesus. Bafanelwa kubhubha. Hallelujah. Wabese uNkulunkulu kuletha Kristu abe uAdam wesibili. Uthi ke makalethwa yena akasazalwanga njenga-Adam wasendulo. Praise the Lord. Ngoba yena wavela emaphakadeni ukuze thina nawe sikhone ukubuyela kuNkulunkulu. Hallelujah. So ke la masitobungatha umkhosi wePhasika mulento le lesafundziswa yona ukuthi yendeni njalo njalo uma nimkhumbulile so lilawa neni lokukhumbula lokwenze nelithi iBhayibheli Pilato waba umhlobo kanye naHerode kahle kahle kwabuyiselwa Titha dalikhosana ngenxa yalesa siphambano. Praise be to Jesus. Athi David makaprofeta bekani izinja zimbambile sabelana neziphumo zakhe kodwa akasiphulanga naleli lodwa lamathambo ami. Praise be to Jesus. Sesihamba nawe verse by verse. Sesiyayichaza ukuthi yasukaphi ngalela la. Praise be to Jesus. Ngoba kwenziwa netimpawu zokumbonakalisa. Hallelujah. Ngathi ayobanjwa lithi baqhamuka bahlome bayingovolo kwashemazulu. Praise the Lord. Phakathi kwabo kunamunye lebeka thembisile ukuthi kunemphawu lekade abanika lona. Hallelujah. Lelithi mabaya kulombamba sekathandazile eGetsemane labafundi khona mfundisi lithi masekaqedile kuthandaza uyabavusa uthi sale nivuka ngoba leli khona sengilo manje uthi indodana yomuntu ebeseyakashelwa ezandleni zezoni. Praise be to Jesus. Lithi ngalowo mzuzu uvela kuqala uphumela ngaphandle kwathi ngiyambona achester out makafika
ukuphinza kwesibili wathi nifuna bani. Praise be to Jesus. Sekade lo ebahamba naye uthi base balibita kwesibili bayawuphinze bawe. Lithi iBhayibheli nanaye akasalibisanga kodwa wasondela, wathi makasondela wafika wamanga. Makamanga wabe khona lafundela ngamboni ngenda sokunguthi kuyayaluka kuyaphithitela. Praise the Lord. Nesikhathi lekisilinzile lebatala kube bangaso. Hallelujah. Lithi mabasuka la wabe kumloko bam-attack asubheke naye i-character naye. Lithi mabam-attack kanjalo lona engamthembisa athi Nkosi la uyakufa khona nami ngiyawukufa khona yabalwa nawe bayawuqala kimi. Lithi ngalowo mzuzu Petro nebekade adoba timfishi wahoshikela waya kule ndoda wafike wayigeka. Praise be to Jesus. Yathi maseyiwe phasi wayidoba Jesu. Ngiyawathanda lamasotsha ngoba amnike nesikhathi sokuyidoba. Athi makayidoba uyayibuyisela. Uthi phela buyisela inkemba yakho. Hallelujah. Elabaya ngabe ngimi bengiyathi phela lahla lenkemba kodwa Jesu akathi lahle uthi buyisele because I understand kunesikhathi lesiyawudinga inkemba. Angajali la kule character yaphela uthi ibuyisele. Makayibuyisela phela naye ubuyisela indlela. Wangathi uthi phela le nkemba yakho wangathi kunesikhathi lesityayo la ngayifuna ukuthi ilwe khona uthi ngize ngithi buyisele kungukuthi lebantu bangenkemba bafa ngenkemba. Praise be to Jesus. Nakaqeda lithi iBhayibheli kancane nje ngale character yalo muntu lo. Le character le wangathi ukuthi ngiyabathinga laba letawuthiwa mhlase mkhashelwa. My God. Ebese bayema. Uyabona lonke bani uma lingabana nabazalwa nabafana naphela bengadebana le character yaphela angeke bangenise lihle uma ngabe mabeza badawukume badasitshekela phansi luhlobo. Le character le thamsebeda bathi nimvile lo mfundisi lebekashumayela vile kusinyalo sewenthele besishilo vele lapho yangilayoni laba funa sipoba kuba ngeliso linye sikuvulile linye sikuvalile. Praise the Lord. Ma umle character yaphela utobe sewuyathi ukuthi nyalo sikhathi lesi sokusetshenziswa kwenkemba. Inkemba asiyisebenzisi thina dingasito ukudefenda lo lesihamba naye ngemini. Ungivile ba? Amen. Ungabe ungenayo le character yaphela bayofike bathi uTerence simbonile sivele sihlale simbona ngala sesitele disuku dokutya ngoba siyavela. Praise the Lord. Kodwa uma unale character
Praise the Lord. Hallelujah. Rebuke all the challenges. Get them millionaire. Who don't destroy. Hallelujah. See our rebuke. As we are in the deed. Germany of the Mona Makalas Abutanjan. So the don't tell us Mgam 1, Mgam 2, Mgam 3. To suit her. We are going to tell us Mgam 1, 2, 3. To the right. Put in a money there, who made them dance. What bless you, full Lord. Praise the Lord. Barcelona full of the man. Emma Paya Shabalana. Never at the Luna on the team. Good at the shadow. Let's sleep again. Abagano, you are good and Lolo. Praise the Lord. I'm good man, Lendo. 25 years. Yakuganisha ne boyfriend yako boytanzi. Na nyalo sulu safuna kuganiswa niyo. Yokuganisha kankani. Bange bafika batokutshela ukuthi unje wamiyeke. Sebentenyalo batokutshela ukuthi unje nalo. Nanyamiyeke. Hlakaniphani njengani. Nibe mnene njengani. Alithi hlakaniphani nibe gideon. Nithenyoke nithatha kuhlakanipha kwayo bese wena ubalijuba nenekuhlakanipha kwenyoka ngiyawusaba mhlambi wemabhubesi kumbe wetimvu loholwa libhubesi kunemhlambi wemabhubesi loholwa yimvu uyingoti mhlambi wetimvu letholwa libhubesi udlula umhlambi wemabhubesi loholwa yimvu. Praise the Lord. Yabona sekuthulile manje sesiyasebenza sesilungisa lamakhaya lasikahleli enemandondolwana. Praise be to Jesus. Manda ngene endlini mntakama asuvale yonke lemibhozi labo friend obakho lebathi abalani nelifraha asobakhomba ukuthi bafraha aphele nemfuleni yiko la kunethi igodzi lethokoza khona hayi nabami yabona umnyela nyamuva sokhuluma ngenhlitiyo phela bona mfundisi ngabe ngakuthola 10 years ago ngabe lo wamsola ukhona nje loya wamloya ngabe solukhona inzaba uvule igede manje ngena phakathi endlini. Praise be to Jesus. Kungaba i-conference ne-useless masingangena kuyo sishaya amen uphume ulambile spiritual. Praise the Lord. Lesisonweni ushaya amen nomkhulu mawuphuma lakhaya lokukheleka phakathi. Hallelujah. Futhi into lento ngizamela ngayo nani bomama nani ninenkinga manje. Nikhuluma kakhulu. Kanti madoda ayithandi into enjalo. Praise the Lord. Singiyamzamela. Lapho babe ngibongeni ngoba sengiyabatshela ukuthi sikhathi. NeBhayibheli lifakazile. Lithi mfati lokhuluma kakhulu uyiqoshile indoda yakhe ngemlwimi lakhe. Maselimqedza ke lithi ungcono ukuthi indoda iyolala emathayeleni kunokuthi ingene endlini embhedeni iyolala nomfati lokwatile. Uyifika lapho. Ungakwata kakhulu kodwa uthi uqoshile. Ene kumqosha uyamqosha angakahambi. Asakhona kodwa kudala wahamba. So ulinze nedile phuma langa nile. Ene mhla ayophuma. Uyaphinza. Indoda ayithuthi every day. Ngathi ayithuthi one day. Ithutha every day. Yebo akhamba ngabemsebenzi. Tani faka statulo si. Yabuya saka.
iyahlala kuba ngcono inyanga yonke lithi next month iyathaba just iseselakhaya isemagcekeni idumisa imoto wena uthi iyayilungisa kanti iyayilungisa vele seyahamba. Praise the Lord. Abamthanzi la legenda ayimthanzi lokhuluma kakhulu. Ngiva inhlobo yabona ningomama nini ngomama labancane omama labancane thathalelo itangisebenzele and number 2 yengena qoqa takakho nebangani bakho yey bazalwane ungaqoqi tindzaba yakho nemiyeni wakho ebanganini bakho batamfuna. Ningivele basa nje bechilwa manje ndosiyela uthona bechilwa ungithengela ini lele bangithengele ufuna indvodza lethengayo ene somtshelile wena ukuthi ngiyiphi lethengayo angaye lofuna lena yakho uyamlelisela vile ngayo ukuthi ayithenga lento ngiyiphi leyo leya la yathimba lemthi khuluma ungaqoqi ukuthi qabze esihlathini mayiphuma ngemoba kokela ngemoba hamba bayifuna ngoba inalento lebafuna yona ene wena ubatshelile ukuthi leyinako. Praise the Lord. Hallelujah. Atonkweba labo mama masebaqedile nalaba labancane lapha bese bangena ku-courtship asebangene ngesineke bangene ngenhlitiyo lethanza iphindze isabe uNkulunkulu bangakuthengeli bakuthelele i-cold drink thiwe siyalidla lelikhekhe lakho uyiqithe likhekhe lingakafiki mase udati ukuthi sowulungisa indlela sewufuna kuyakhona emshadweni umali isikhathi sokudliwa singakafiki. Angibobona ungaqedzi umshado ungakafiki. Ningawuqedzi umshado ungakangeni kuwo. Siyabonga Heavenly Father ukuthi asibili siyabuya ke nzamba second session masibuya lapho second session sikabeke sesithulela lesiphambano sisiqala sikabe sinabafundisi abaningi betala batosherela phela ungayimisi le service leyo yanzamba ngabe ngasakhuluma lelikhuluma nyalo lithi out of context indaba nje sengithole thuba lokudidede. Praise the Lord. Ngithole thuba lokudidede bafuna silobe simtshela amaqiniso ashaya amkhulu kanti ngalathi ukuthi yabosheka. Hallelujah. Sibuye ngeke nzamba ama session sibe sinabafundisi laba bang-8 yabe bang-8 khuluma indaba yesiphambano emavini ang-7 ayikake ke i-Good Friday ibe mnazi kundlula lamavlanga. Praise the Lord. So siyabuya ke ku-second session nathi bangasamufuzi bayibonile already i-program so manibuya la come to good ukuthi manje sesiyo understand lamavi leJesu awakhuluma alenga lapha sikabe singena deep verse by verse. Praise the Lord. Ngabe kuna bafundisi bethu bakhipha inyawo kanti bashaya bonke
bashaya naloku wena locabanga ukuthi abasoze bakushaya batabe bathinta nakhona ke. Hallelujah. Akabuye MC labo maka bambithi. Akabuye MC anayi uhambe nalabo mali. Praise the Lord. Oh God. Yasonzele MC